sawara usa mi kema mi buli mi kem dade kan do kema me na manrengo kawasi mi kiman imsa krena alo tamu mi pakai kana taka kina ne mami ya lo minaka kem sa sule na ngono go be kem ni chisu ne omula revival and reformation. A revival of true godliness among us is the greatest, the most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. Au sinikila sa tarau tingo ikesa, the philosophy of the Samaritan. Na nonea bu na kai Samaria. Etong na philosophy tingo na italanongo. The philosophy of the Samaritan, the philosophy of the priests or the Christians, everyone Levi kena bete, and the philosophy of the robbers or the thieves. Iranda mutaku. Madalaga na waseru ati kini basa mkurua basa mkawa basa mkona kini basa mkabitu. Osana wili kabikenda. Arsangaraba matua na non radaba. Na yapostolo keina daba. Keina daba. Keina daba. Right. Wili kamantan tina taraba. Rotolu. Okay. Arsango mo to saray na lako kinabal ni Soro. En na singa. Arsa loma bata erdobi manray. En na vale. Arsa kanya na kenra na marau. Kay na alodina. Irsa mga binibina katiko buwan na kalawa. Sabi na katira ko na tamata bagayan doon nga. Niuling wa rotol. Tidak boleh. Saya boleh kesep tu ngana betul ni boleh tambah. Dua orang tu ni what is the key factor dia? Hah? Right? Dua tali? Kalau mana wakas saya menemui the key factor to that message. Kalau tambu? Apa? Loma bata, naka, okay, go na ken reale na early Christians, na ken reale na early Christians, kena lewili kena waserua, mo wili kena waseru todo, you will see the experience that these people go through. Na key factor tiki kaya ko lo tingo, na daba. Dusulia na nona yau yang tua meredaba. Meretau kenapata. That means, what is mine is, what is mine is, senga, ours, and we will share it with others. Yeah, the key factor to that basis. Misalnya na nonra degmanre na nonra disulia na nonra ya merandui tau ke namata sana ya do mera bilumani sana ya do mera mas wata pada tersampi sulia na nonra ya mera daba tau ke nabata. Okay, ya na kifeta ni talno senabu libaro mendala kabu. It comes from Luke chapter 10. Atalano kilelebu mana tina usunu kali mungkin tu sangat kabitu. Alam mo ito na bunyi bunaw. Abi na kata me tarong abe chisu na dami na kaba murawat kina mula tao mundo. Sangay skuro bango ko ya. Wabuli alam mo kita ka murawat kina mula tao mundo. Asaka buwa ko ya. Alam sa wala na bunaw. Alam sa ulika. Asabo sa ko kaya. Lama ni chawa na mukalaw. Lama mo tao ko. Alam mo tao ko. Num ko tao ko. Num ke nga kay na mo me barawa. Hoy. Pero sama serang dono. Kita ko ng bulakina. At serang ba chisway sa ako tu na serang nakakere. Ako le na kaba ng bulakina. Yung ano mo kasangay na kaba. Hey. O di na kayo. Nung sabi mo kan doni ko o di na kayo. Jesus ang itama tagawan na italanoa. No na tamata sa aloso ma Jerusalem ki Jericho. Biota na lotu. Sabi na kata mile sibura-bura. Arsa sing bote ko nanda muta ko so kan luwa tatani na nola ba. Na sulu rawa wataka
Lakotani, Arambuta, e mati si senga. He was still living for a purpose. Okay. Gori salang mo ko ay Jerusalem ki Jericho. Erawel ka Jerusalem, erawel ka Jericho. Nono to na boyong go na lenga ngom sala. Tukuni ni lago lubata na nona isolo. Agaptali. Wa mabotaka erlagotani rambuti ko tu e mati sembula. E boleh kanimati. Boleh kanimati. Sangga inda mutaki ko sa boleh kanimati. Dapat tu sa ngandra batu nambula. Kai tumaso munai wala tam gitu nasala ko wala ngamai nasala ko ya enduan na daba. Bete. Iya sa raida sa daba. Lalu telah mana kini keluar, sama kata lagi kini enduan na daba. Lebih dari lima ini. Ini saya kini sana ko salah ngamai ka raida asang kai daba. Raida na reaction lebih dari lima ini kini bete. Ko lelotiko. Sa raida salah mga tigititan. Sa raida salah ko mga tigititan. Hindi sa totoo bata. Raw totoo bata. Kaya malorong belong to a group. Totoo bata raw. Asan doon na kay Samaria. Iyan ni salah ko tiyo. Niwili ka na po sa mabalang. Ito naman ko. And a Samaritan. A traveler. Ito naman ko. A traveler. Doon ang daw lako. Ano mo karayda. Asa na ba? Lamana Sarah, he had a very different reactive from the first two that saw this person. Roreda si Senga. Roreda. Wala ko kay Samaria, Roreda. Yan ang reaction. Lamana Sarah, salah ko may, wala na tingin sa mabuha. Libi kinaway ni. Wala ka kinano na manu-manu. Kau takibay. Kasala ba? Gori, ni sa Roreda Salomana Sarah. Love to the end. Saba andre kita kana ngona. Sali bia kina na wai. Saba ngulubi kwaya. Saba mondoka na nona manu-manu. Asa kau taiwei. Burni bulangi. Sala wani oko tuda in kipa. Sala kisau mambongi araw mo sa bata. Buti ko manang daw na in kip na in ko duangan ang daw tukina. Daw kina tamata mati ko sangay. Wala ready ko tiko may nambongi todo ka. Allah ba na mataka. Wala sa mataka. Iya na mataka ni sala ko tani. Sadaba. Taurero na pene kasulewa na tau kinibure kakaya. Mawarani ko ya iya nakatale ko na kay Korea. Elaba. Au na sawabe ko ni sala ko talemay. Asaw man na marroy. Ebi na ben. Kay taro chisu, moy wamay. O di virtu na letulgo sa kay no masing butir sa ando butak. Kanga na tamatungo kay mga bambata kana no na sontaro. Sini bina kata mituno ko kay Samaria, balto ko kay Chutia. Pero kay Chutia kay Samaria tamatami lati. Sini bina kata kay Samaria, senga. Ko nga sang ituno ko o ko nga sa ba? Ko nga naman na kana. Ang kay bochi sumalaku. Damo na kabo. Iyo. Daray dai ke mana maso sa tamata. Matay. Ko na boya bimbi umebe. Jerusalem. Karuni grup, odei. Oir na daba. Dabutako. Katol grup, odei. Bete ke nalwin libay, rogor klasibata. Bete dua batanga na do reaction. Kabani grup, oir na daba. Right. To saray na nagorbo with Jerusalem. Alwin asawan, dahil di ba ningo na lotul kami, tunay suuro may, kaya imi titaw ko. Kaya mura-mura. Wala ko tumay ng buwan, kaya tulis man tewo siya tabi Joshua. Tuloy masyado na ka natutok, kaya naririnig na ka ni Bibalbal. Isarawang-gawang ka tunay nila. Sar look forward to kinagam. Christmas. Iyara tamat-tamat-tamat Kita tamat-tamat Wala ko, limanan mo sir ito ng Christmas. Na Christmas na itisu. Iyara sa manaan buong na dilo. Ha? Kanibali, sama naman ito ng bulang ko. Sama ka burang-burang ito nga, nagdakadaka. May kundi ba kaki, no kenda. Sorry, thank you for the message tonight, this evening, this afternoon. Tamata may mulay, lumana na daba. Karisto, may lauray na nung the lifestyle. Okay, so sa rin ako, kinamataw, sa taranto nga na letul. Ito na philosophy. Ito ko ay burang-burang ko. Very philosophy.
Nanona philosophy na roba. Cewek nan tahu butako. Dua kawel na lawan na philosophy nan tahu butako. What is yours is mine. All right, go Ulika. What is yours is mine, whether you like it or not. By hook or by crook, I will get it, even if I have to kill you. So long as what is yours becomes mine. Vina kata senga na kainong menung. Kermania mo lebo matei ko sara. Menung nga na kainong. I will do that. That is the philosophy of the robber. O robber rambul sa tuwa ng matangal style mo. Na kainong mo sana ba? Sana mo. Vina kata senga. Kaya kau naman yada mo ba matei ko? I will do that. Matamata ko sa buta ni may loma lang. Endo na ngatalib. No nambuta ni may loma lang. Sa reki o loma lang. Ito naglahat ko bura-bura. To sa rego ti kumaya. Reki o loma lang. Kindo sa tikin. Ito na nga. Ito sa tikin bay. Baleta. Allah sa mga kimdo na tebo rin mga gaba. Vunro bakal lepo. Because he lived by that philosophy. Kaya wala ka na iwala ni Iskeli, mata ka na iwala ni Iskeli, morita ka na credentials. Ezekiel 28, the credentials ni Tevoro. Na koroy ni Muku Tevo. E sa ni Dota na tamata, ituro naman tinisigo, may tautoba ito na koroy. Sa tuwa na koroy, kaya wala o Isaiah na intention. Isaiah 14. Kua kaya lo ilamamu, ibang belaki-laki, nitiwira na o, kami kiro tautoba, kaya kwa sa versar. E binakatuko, may tera na itutuni dala. Iya, kau na filosofia. What is yours is mine. Bahu aku kau get it. Even have to kill him. Tu mati kau na filosofi go. Gay kau tu semua mai murah-murah. Kau dia kau mai tu na mati ni apa? Eleo, alang sarau kau na eru iteni. Hoi saka bagi na kalau menurut aku ni kania na kau kena na satu na were. Kau betul ter question makale na kau bawa na ini. Lenga sarang mai na bosya. Sangat tali sembur rumah na magandoi. Mintu tali bosan na menwere. Kila ngo kwa ngo yata marumi musaitiko. Gona singo ito sa boss sa mai. Hoy sa kambang na kalau menurut aku ni kania na kau kena na tu na were. Namate ni boss na buto ko ya lava. Hoy, wisang taka. Iyo. Na temoro o ko na zaka mai na kailutu mai musumu. O ko sinra ni wili kana nung wakasama. God does not allow it for him to do that. O koe reida na namu wuki-wuki. Reida na tosi ne wamu, na uno dolap kina. Na reidi matamu, na namu yabal toko. Estari tangi ko na tebor, but cannot read your mind. He doesn't allow that. God doesn't allow that for him. Koe go, sa reida na imoy-moy na iwi. Sa kilao koe, nyo iwi, idu na question makale butura na kamubo, kambala tinaka, tuku na buwa na kalu, tuku na buwa atama. Kareda na waserua, when this instruction was given, it was only given to one person. Sember nimbuli o ibi. Sa so na instruction go ya tama. Etara mo kana, may nakakana bani woni kau kata sa tu na were. Ia na kau sa tu na were, sa tamu ka ko ni tara. Na singa ko na kana kina, na singa ko na matikina. Arega talking to one person. Sa may mga lenya tinamanu sa kay nanu manakalo. May mulin do na kanan tauri webugana. Galem bulibi. Au na bulibi kino ko sange wase bibi. Na kalau tu no ba ko wetam. Satu ko na bibi na kan bibi sange without question mark. Sange wa bo ko na la sarma de ti ko na boni ko. Ka bo na me ka ko kero ko ni kania kina. Se tu ser tu ga mana na mga taro. Sa taro nangone ni rango. Sen. Angone bunolip. Ya. Atar mo, hoy! Ini berar, nore na wasi tolu, tikinen dua. Asalawa kinangata, na wali makatayo, tikinen dua. Wasi tolu. Asalawa kinangata. Asalia-lia na manu-manu kaya nga ni banua. Sarega ko ni sarang mulukaw na manu-manu, wakila ko, sa duru. Abo sarang ko, musangan tamata. Sarang tiwiligan na manu-manu. Alaw ko ba? Tamata. Enda kina na itaw nawa. Kwa sa may luwata tani be hivi kaya tama na isulu ni alu don. Sa raw lugo wale kina. By hook or crook, I will get it. Even if I have to kill you, as long as what yours is mine. Raw sa mga isulu to na isulu ni alu don.
O koe sanga lo me luwata tani. Na ngone luwata tani kina. Ro we sulutu. Ro sandar na kulli man. Ro sanga mo taletani menaweri. Ia na philosophy of the robber. Ia na yabu ni tong butako. Ke yabu tagi tiko na tong butako ko sarangango na non boso lipu. Na non munimbosongo, na non tamboso. Ka ochoni atamamundo una dava. Te borro. Would you like to remain call the devil as your father? If you don't want, come back. Asala ko ay nga may nasala ko ay indo ng beti. E karuango. Iyan isa reyda sa daba. Asa makatalang akin na indo na daba. Iyan isa ave kinasana ko ay asala ko may kareyda sa daba. O ko ay ng beti. Iloto. Libay, iloto. Dono. Raulotu rorua. Raulotu daba. Ada masai? Lotu ciu, oro lotu kavitu. Lotu kavitu. Go na lotu wakaristo. Na nonda filosofi na lotu wakaristongo. Uli karotol. Oh sorry, gori. Daba. Kaya nongu esa daba. Au na wase senga. This is the philosophy of the Christian. Na kay nongu sa nongu taong duanga. Au na senga ni na wasea bata kay nandua tal na tamata. No. Senga. Au revisioni. Revina kami no. Nona. Na wali. Kelly, no naktani din guri. No. Jacket. Jacket mo ni. No. Ebia. Ai sulwa anga awai de. Hona. Binaka. What is mine is what? Orto Christian. Orto abu itu na philosophy ni Christian. What is mine is what? Ebia. Tarniyo mai. Nikita ini di. Nonda. Esolia nakalo we masterpiece. Me maroroi tiko kina. Ini salawa na vale masterpiece. Sa senga na necktie, na non necktie tungo ra wardrobe. Non da kote tungo ra wardrobe. Sioni, necktie ne dingori. Senga. Una tawala wala. Sarungo do ko nung iba mala sa kaya sweet mai. All right. Senga we are talking of the philosophy of the Christian. Whether we like it or not, ko saranga na abu da abu take to kina. Sakayo te tisu na mende do ko mudunga lako, you go or not. Osenga. Because you think about your life. Osenga ni bina katuma lako. Ya saranga. That is the bottom line. Esa na waselima, turbo. Endo na wer ni ko na dona mero wer ni ko na kwa usando lo mana, dona wer ni baini. Etiko na dona uli bono de. Eh? Wala mo na neder galing mula-mula. Sangay binibay tao ko eh. Wakam duri kina nambay. Ito nambay. Wakam bay ta ka ng galing ko. Etini na kina duro. Nabuna etini. Asambi ito tayo na kina may bato. Kataw do ko. Kaya malanga kina mo. Konta na ito ba? Kaya kina wer. Kaya kina na buwan ni Vinaka. Vinaka Sara. Lako ba kina? Asa tarawan do na kina ba? Wala neder. Tigo ni Roma. Sa kailan na kina kina ini. Sangga ini tak membuat tangan buana, asal buat tangan buana senga. Ia buat apa? Taruh alama tembe kasabo, awas ini tekap, nanu bermain. Membuat tangan kena buat binaka. Nabu ni apa? Ni wanita membuat tangan buat ni binaka, membuat tangan buat dah. Sangga buat tangan buat dah. Koi kemdo nak ke Jerusalem, kena tamate cutan. Dole aman tapi kirau. Kena nabu apa? Werni baini. Kira, kona werni baini ni kalu. Sarwa madata mi kuna tikino rai tunguri. Tigo nento na uni bonua zezere. Kona nona lotu na kalu. Gelen bulan bula. Nang gele. Nasama na kirme balya. Nanona song lotu na kalu.
Gelem bula-bula. Sonny, you are made of plastic or you are made of wood? Nothing. Then you are made of what? If you ask me for the seat, they are made of wood and sponge. And you? You are made of from what? Oh, he does not know. You ask me. I am made of earth. I come from earth. Nangele. Nangele mula-mula serangar tunggu. Go to nangele mula-mula binak. Go, okay. Bulan-bulan, nangele bulan-bulan. Nangele bulan-bulan may songo-songo luto. Katraro. Gele bulan-bulan. E bahang baitaka. Orang gele-gele orang mau retu na buna wetini. E mi kanan dulu. Etini. Sengen dulu ramang kembali ando nanduru, ramang kasum tak talendo metin kendua se medi wanga. Tini bang ando kanan dulu. Oke. Endo tani na lava. Na wei tobo eso orang ni taram bekinen dua kenda sibira katani. Tararo. Bita tani na wei ka na radio kinen dua na rani taram bekina. Kembali. Wei mo kuning unu betan radio dua na rani sigalutu kina. Andonu, kapatali. Wai ni binakasara. Gai tekino ko na wai ni binakasara. What is the wai ni binakasara? Sorry. The best wine na mosa ni klo. Go te sarana kinang galen bulan-bulan. Soli kina na wai ni binakasara. Lama tali sangke na kaba. Tarai lo mai dona kena lava. Vale vedere. Dona kena vale vedere. Dona watchtower. Pasal wala na watchtower. Go na watchtower. Go. Betokango yang rabi ko na singa na masoti. Vesina. Go na manra inda urai na vale tambu. Go koya. Au tama tatu ngo na songo lotu. Na ngana mo na gai sengni buat taka kini na bobinak. Jore na kene lo madala. Gai la sini buat taka kini bobinak. Gai ni taka buat taka. Na bono mo na ruta ki sarai kena tomate me la ko lo malang. Baru tengah laman song-song lutu. Proses tengah na song-song lutu na tomata. Mekau dah kilo malang. Sangai wata kena na wala ba? Wada. Lama talim beka sabo. Lama talim beka sabo. Ha? Vesau na tomata. Ina wali. Tarai dalman dura kene tau noa. Andra mai na Andra kina mai na mode, mali wasa rusa bukalima, na elewa vida. Tini na elewa. Elime buku elime ukau. Era buku se raunu kau era dando na dina era mode kede. Erto mode na buku, erto mode na ukau. Era mode la tu kana dina. Mode tu na ngau ni wawa. Erto na ukau, erto tu ngaber tu na dina wala ngana bos ni kalau erto na buku. Esenga. Alina bata kene daba. Wai ana alo tam. Kila. Awata wari tam be kim ninga ngauna. Alo wala ba na miracle ni beso na wai kina waini. How does that happen? Kwa na kana wata mai kene kalili. Ngona ba manga waini kina na wai to solio sowati na boya. Thank you very much. When the water was in contact with the container, we are the vessels. Kwa na vessel ni alo tambu ngori. Ko tigo berto na buku. Yeah. That makes the difference with those without the vessel. Kanga tigo berto wasa wala ngani kalu. Nono tomola is without the Holy Spirit. They don't carry the Holy Spirit in their vessel. Berto na buku, dua tanya. Right? Yang ngono sanda kilam indayandra. Sa basi kamay na tangay na sanggay bagwati. Odo sanggay duru merlak. Orto na buku, waterto melelia. Serto nga na buku. Wala orto na lelia. Keto ando da kabongo, keto ando da kabongo. Alam ngay kamo to ginimal. Do la ko tani kinto kem do sandaw kita kanada. Nasama na bolbolda. The bolbolda is transgressing. Talain rendre. Many times in the tigo na laman song-song in the talain rendre tunga. Wakatagir ni Israeli, biwa at the Toronto ni Silip.
Temoro bakana leoni satangi bo sangarati ko ibira. Rather, the line of distinction between professed Christian and the ungodly is now hardly distinguished. Sandrendre morei da dui mindo na tamata lotu ke ko esanga ni lotu. Dalam ko mere le wabe na rokala sibatana. When the world sing, we also sing. When you were supposed to sing, kunto sangai sing batke. So, the line of distinction between professed Christian and the ungodly is now very hard to distinguish. Asenyo regini ko nagdui-dui. May wakay niyo sara. Taray nila ng tukanda, nagkasara niyo, sige tayo may ng loto ko. Era wasangar sige tayo sen. Sengar wasangar sige tayo, lako. Wai tayo na kene orang lako. Wala ba ni kuwa? Iko sa senyo regini ng dui-dui. Nakangara na kapat ko may kay mura to sa kapat ang tugon to ito tingo naman lut. When we were supposed to sing to sangay sing what the key. Go. Church members love what the world loves and are ready to join hands with them. Abora sarang kami to turli what kay mura jan go what the key. And Satan is determined to unite them with one body and thus strengthen them, sweeping them all into the ranks of spiritualisms. And sa ako sa tuwa ng una, si Wadab. Iya nga bikin na buligos eh. Asa ando na kay Samaria. Kung nakin katun. Iya ni sa lakotu, asa ya duwa. Iya ni sa raida. Asa lo mana sara. Damo sarangay na kawil tayo na libu nonon. Kay Samaria comes from another world, outer world. Dui saranga. Ngayon sa rin kina, asal mana sara. Daw sa rin kawiltay. Asal lang may kabaw na kina sama bawa na kawiltay. Kalimia kina na wayway. Italamay ni alutam. Kawawan to ka kina no na manu-manu. Kakau ta kina buri ni bulangi. Gori ng buri ni bulangi. Nagawa ng buri ni bulangi. Na isong lotu. Salaman yabi salaman mai na pirka di walu sanga bulu kerua. Na bono salaki mateni salaki vatu kin sa bola tu me mate kina. Ngai tako sobi ko na kai Samaria. Ngai kauti ko ya mai. Ngai me bo buligi ko ya na alo tamu. Wa mo ko na nona manu. Wa buligi ko na nona alo tamu. Sanga me papi testaki bo durumi ko kina isongo le lut. Go. Ngai me marro kina mbure ni bulangi. Because the Samaritan lived by this philosophy. What is mine is what? And we will share it with whom? Yana muna kyo tara kabe on nekta ni dingo ngo nonda. Nonda. Eu sa taro tara mata. Sioni. Matili ni dingo. Sekais cosa Christian tinga. Sote ni dingo sioni. Cosa Christian tinga. Ya. Amdo, so tinidinguri. Nonda, sa kay Samaria ko. Smeli, ko tinidinguri. Nonda, lewa, binbo nidinguri. Chengo kami taga kami sinto ba binbo. Kami na marama kaya sa lenga, nanomuni binbo tungoy baliko. Ne abu ni kay Samaria. What is mine is what? Ours, and we will what? Share it with others. O koyango kona karambule kina na apostolo taumanda. Era sandu sulia na nonra ya umerdaba. Tau kena bata. Naki. Nalori tu amidi. Nonda. Keo sa lagu tu lagu tu no naki na nonda lori tunguri. Lagu. Temita. Ano nonda lori? Lori kumi berua. Tiwa rua saranga lori. Baga naki. Kami alang tu nak menolak ka, nonton lori, kalau ni kau, kut leka. Iya, meso mengambil bensin, dina kamu kali. Ngana uli, sebab apa? Alright, nakai nonggu salon daru. Daru nonggu waseba tak kira kena. Gua nakai Samaria. Na buno bakal lama mai sudukina. Lain mate nak kau belatai. Sebab mau kau nak lalu tamu ni terlima sangat bulan bumi. Saya lagi tembak itu
wasa nga bulan bongi no na Bible study tekitiko sala ki tolavo ko na masu wa rabi tu tambo indo be tamana ni ku sati ku be non tam betele sa wa rai di kenda tiko na ngongo embula tu gori sama bawda na tikina sama boy na ulu no me kalbar sali bia mai na wai ni alotam sanga wa mon dogi kenda na no manu me da Bible study takimai ni ku sa wa rai di kenda tiko abola na sing lisumai na tui baka yuku. That is the philosophy of the Samaritan. Go. Samai mate ia sambulu satu datali. Sakau dake sambe tele butunikua. Sawaro lisumai do na tui baka baka yuku. Na kai Samaria ndau loma. Sa sorba kawoti na nono bula. Go. Sa waraki ko tiko na ngaunungo mbachanu mbetele busartunga na ngaunungo and he's waiting for you. Kongwa mudunga torondong do kina tiko lo lama nikalo mundoro ngoni kamukai ananga una saranga engandrim kina sabo lekin lo ma indona tui baka yuku ongori na kai Samaria he is still in the process embernioti enona ba sokumunir na no tamata what is mine is ours we will share it with others atuno ko bertu sepen au salako le borota kan durti kina borotikot au ngale subi ke mundo telemai na kai nogu sadaba nondaru kantaru na waseba takidi ira kede ngana tamata sanga me be so mine tau ke ni burni bulangi ia na mataka ni sala otani ani ko sa tau revi de beni asulia bidei kakaya raba katalo na gai raba au na samo be ko ni sadaba la komai you still have the tupeni Sony. I have already told us that we are the people in the inn. And he had given us the 2 penny. You got the 2 penny? Where? Don't know. You cannot buy anything for 2 penny. Yes? Where 2 pennies meal? Kerry, where 2 penny? Sione, 2 penny? Tidak boleh. Ya na runa benki. Nibela lati wo, nibela lati makapa. Sa kau temo ko sa membu tebe. Inai songo lotu. Sa mai tigo ike na ngone sa bue taki mai. Na kata udo ka ngai bina kino ko sa tigo no mani rona beningo. Kata udo ko na wasebo ai na rona beningo. Au na ngai leseni kala gi samo biko and you are still waiting for that when he comes back. Gorna rona beni nai voltam. Go. Wai lesi lotu na tauke ni burni bulangi. You want a church elder next year? Yes, you must have the 2 penny with you. Whoever comes here needs the 2 penny. Yeah. Go. And we koya butaki kina. Big question is, we no philosophy. Na kai no musa nogu, ubina kata senga, ke maniada me wa mateko, minogu kina kai no. Abi ngalinga mu ke wa patiki kwa. Already se sarando be kemni. Na kai nogu enogu tondonga. Au na senga ni wasiaba ta kelen do tan la tamata la betelinga mu ko no filosofia ni sambe stala la betelinga mu ko abu ke la kai no usano daru kandaru na wasiaba ta ke ira ke ngana daba ona na buna na senga ni lega kina na so lotugo belaka ni betiu ke we are only here as pilgrim. This is not our home is in heaven. That is where our precious gold are. In here is just nothing. Whatever is mine is ours. We will share it with others. Sa tahu lah. Iya ngose ni sudu mo ito ngone. Tu na may unalingan. Ay bango sa bango. Ode chang lang mo buliki. Kaya ko sudu mo bago tu lang bango sa bango. Ora sarangan kila ngatama tinam. Ukila ni usara ito tinamo ni sudu mo. Era bada bango sa bango. Ya, you ko nyonga sudu mo. Menongo. Ngai kala itu nang sanggu metu kan lingan. Senga bukan dulu bang. Dai bangang ko nang nada. Usara ro tao kin mo nikisi. Antina ebia. Yo sa tao mo nikisi usang sele bana ka to ko ke sa ke ko se ya usama usara. Ena ko no bulan tu kin sa ga yo ko nagale ni to ko. Bina ka tiba sala kuah. Ini osale bulu, o kau tamat terangin, kenapa?
That is why we need to live by the philosophy of the Samaritan. Not only when we die, then we live by that philosophy. Sangkai teraka tunaliam, untuk lawan kaki itu, untuk minum minduin. Kau sangkai. Warai, ni sembola sar itu ngamu sasulia. Don't thou soli, kanangai soli mai. Kau sangat itu wasya mengalir mana bos ini kalau, ena stagnan menunggu kau buka. Ena kau ngam, sana sinai telau kau, sana sini dulu telemai. Kau ngam apa apa? Lala na singa, solitico. Wamni mina wale mni ada na soli besor ba. Ke wakina ada na soli besor ba, ke wada ka na buno mo mi fa rawi lingai soli besor ba. Okay, saroi, loda. Na kalau sama saumo tino rona beni. Gai kaya ni na lista lamai. Sa saumo tio ko na rona beni, sa soli oti. Na bosa ni kalau. Asa dhuru wana leo na ngatelemu kalakia na biwa lakiri na kelemo ni nona kawa oira rasa dona beni ke ira sa taurti ura daba karuni beni asolioti daba kana weri beni mataka da sara ngona wase rusa ngabulu ne bol ni madiu awani ko mataka da rive ko semta matare tunga la mani werni sangata endo be job yakete be job mai 1 penny a day lako Zeda was somebody like where so tale. It do so simera. Dole job iyo 1 penny a day dungai. Otalo mo ko na kauno ni awa. Somebody baya 1 penny a day lako. Lao tele ni ko ya ne kadiwa ni awa. Somebody ngai. Lao tele ni ko ya ene katini kanto ni awa. Kere tele ko na dalaka. Podaba. So se be job iyo. Ramane sa 1 penny a day. Bye toso. Wa provisai oira vaga ba mataka da apostolic era. Oira mo korambula taka na philosophy what is mine is ours. We will share it with others. Sambi solia na non real. Mertau karabata early Christian. Ngano sa kay kana bot kinalo tu. Yana mula rambula kina. Nito ko na meyaw. Na reaping harvesting rawata. Undol. Just because of that philosophy. Sa to sani san kata mo kalay na siga so sar kadin talaman na job. Sara sota wana dark days. Saran rendre. Lago tolo mai non rangaw na reformers. Tamate mo kata Zwingli, Calvin, Knox, Otelli, Wesley, John Wesley. Ano mai nangaw na ni Laodicean state, go saranga. We are the Laodicean church. In our time, we are the 11th hour walker. Sabo nga bito na yung song dadaka. Only one more hour, song dadaka. Lot we meet in Basikama in 1885. Nangaw na ni Reformation. Nangaw na ni Kaulotu. Yeah, Santa May Tongo. We are the 11th hour workers, expecting the 1 penny at the end of the work. 1 penny. Iyayo ko sa samu yo tinabida. Sa samu yo tigo na 2 penny. Sa tigo rilinga mo na 2 penny. Gora na kaya mo isaw. Kaya bilang kata mo profit mo kalemu, biutan na 2 penny, biutan na mo mulai nambangi, go nambangi. Bank your life in these woods. And nagay increase na kaya tuwi ko. Right? Okay. We are now living the times of the end. And liu koir sa muri, and the muri koir sa liu na payday. Very so me. Sonny, when do you always receive your pay? At the end of the week? Every Thursday or Friday? Thursday, already so in the second one to the last, I'm going to job. But you expecting the pay that day. Go. There's a right to go to look in the second episode. Some other one only episode me. Eh? What about we were told I can resound? And Morisara, or Lama Liu. Sartolio Malamuri. Toto Muri. Or to so million or to Natoria Muri. Iko Watakea and then a so million. That were a Kenimal Bala. And the Sembula Tiuna, no was a teaching Salosuma. Sana singing on a mati. It's a somewhat in Katumoloma, Sasil Tunanamu, Oiko Sambula Tomud. That is your pay. Anyone expecting to get the 1 penny, that is the 1 penny. No Sambula to us and senior mati. No Sandringati to Sasiltaki, Mosako. Now 1 penny and Bulatamu.
Ortunga lang main na 3 bulan na job. Okay mo vida. 1 penny. Okay mo na job na 1,000. 1 penny. Siya. Okay mo 1 penny. Yo kam na matalay. 1 penny. Tamatago. Sinto na limango. Kaya itong pala po nangulo, kitong walawakin. Ito sa ngayon. Hey! Kaya sini tamu-tamu na kami wak. Alam ba ito matagi na kiwa misaw? Ang gayon waso ko ya. Nung kita ko, darwa siya nga linibay mo saki, aw sana nung miso libay kong gori. Molewa. Ada ba bay ko? Kaya unan nung muna isul-isul ko. Nambula tao mundo yung duwanga. Betali yung lotu. Kau bohatu na nung waling gele during apostolic era. When Jesus comes written, 1 bula tao mundo nga. Sa inruwa. Siya lotu man ngaw ni ase, lotu ngaw ng gose, lotu ngaw na daw nga. 1 penny. Siya nga may lotu ngaw ni kuwa les mo Jesus matako, sila nung bulan day, 1 penny. Sini ka na yung bala, nantintini nung lotu, may level nung penny. There's only 1 bula tao mundo. 1 penny, doon ang bula tao mundo. Sa somiyoti, and 2 penny. Yan ay bola tambo kene alo tambo. Wasa ni kalu, wala ti makao kene wala ti bo. Yan na kemu isaw sa somiyoti kina. And we are all expecting the 1 penny one day. And Jesus is going to give that to you. Ar sangaram matua na non rewal wala wuli apostolo kay na belo mani kay na dogman rai kay na daba. Asa kanira kay nga na rere, ar sa lew na kabe ba kurumutay kay na bibata kili sa kita ko ni apostolo. Ia koira kaya dengar sabang bautar sati ko bata arsa andui solia na nonra yau merdaba. This was the philosophy the apostolic people lived by during the apostolic era. Singkai lutu mai na bosa ni kalau metoso na lutu megi toyam na kai bom busani di nondar wala muna e un dolo kita mata herbu ki merlutu because of their philosophy. Arsa boli takana nonra banua kena nonra yau. Arsa botaki be ira kedenga me bakana non rendu indra mrabua. Arsa ngumutu sarna la koi be. E na ngau na soti. When do you come to church? Sonny. When do you come to church? Every Sabbath. In weekdays. Ira go ara lo trisinga na. Trisinga. They go to church every day. Every day. Arsa ngumutu sa lago bolo trisinga. Arsa lo mabata. Ardobi manray sa sing ni bulan tamata na manray duon nga. Sa bulan terangay na dawa. Dui wasya na wasi ni kalawan na bay bale rebay siko. Laki dakamabata na dakalango. Arsa tiko buwana arsa kania na kenra ena marau kene alundina. Nila sabi nga binabina ka tiko buwana kalaw sabi na kadira ko irabakan duwa nga na tamata. Niwili ka na kinotin sentence. Ruwa tol. Kanto tu bana na bewalutaki. Okay, pulo chula itu bewalutaki. Barra pulo chula itu daga masu besiko, daga kango, right, bunau. Otina bunau, daga na follow up, papi iso follow up. Dono? Otinga, tulis telebe. Vale, vengo. Tu rote bidanalo. Yeru ora alo me bir bisinga dabsuti. Ha? Dele. En ala wole ndona chiwiti na kay matin tutan erto na lilita na nona isule kana profita en aka erto na tina kay matin tutan ko sabi na kata melaga batiki ko betek tu sarida sa tiga bi kaluntina tuon-tuonga wana non rambulo iru mai na no bono tiu kina ni kuan na tabe kor na tanga no tabe bal no tabe kor ili wo sanga ilu tuma sta matalai wala ni kemi zonga ni lama ni rara ni kor na kau kaka na bisinga sani labi balea Nangaw. Siya lakat yung asasing. Waray. Nangaba na muna. Tukun na biyaw na muna. Ikaw tukun na biyaw. Kore. Lebu na muna. Doon na muna ang balata na nonda ng bula baka tamatango. Nakasiyang na ngaunaya. Sa ito na fridge na tabang ko. Erang marorakin na. Ngunaya siyang. Kasi kung tanga may rawasya, kami wasya, kinakarua, nanon raluto tanga, siya raluto po kabinak. Era si biwi kani po kabinak. Nangonong ko niyang kay, kau to hindi na kadar to tukun tong may wala, hindi kayo nakakanong ko.
ungure da ba mai kina ka sa visa una non darei da na we ka wai Sarega. Kuri kau kana gori. Ortu ya ortu kuri kania gori. Kuri ortu sa kata kau timai. Então rama ya. Iya senga. Eu que vai o kania nga. Tele mati. Ha? Bina wale. Oira wana tamate ralotu lotu ngana besinga. Ada mana mura lama kin lotu besinga. Bale ter sarra ida nambula gosa. Ko sarana matagal bule bina kate mitambula kinam. Sarra mai tali taka. Oke anda sati ko ene kamani wasin bongi. Ena ngau na saranga ni nona bengarai woli na kai samari anda loma. Acts of the Apostle na ngau na wasin duane kine wale tunu bango ngona nona ganga na apostol tau manda na lotam. Dolo giwa ma Jerusalem me kando ngerawat na koko ni salo so me bikim dona daba. A sobara kina lotam on the early church. Ne mata ni song lotu. E sobara itana na lotam ne yoti ni song lotu. Ta Laodicean church. Bota kila na wastin ka walu tikne ndua asaoti na beka ongo. Awangere dona nglo salo so me lo malanya asalevu na nona kaukawa. Asara rama kuburu na yukuku. That angel comes with power, the same power that the apostolic people experience. That same power will be experienced by the later day church. Iko bata kaya, ndo mendor wakila na ngunea. Kaya rasong solo tu may leotisia. Wari ne apostolo tau mata. E na ngaunongo turang kina maramba. Sa taong balitigo chisu enendali daba. Jesus is walking on waters. And a kavani wasinibongi. Go na kavani wasinibongi. From 1844 to second coming. Go the first quarter of the night. First quarter go. Second quarter. Third quarter. But the fourth quarter, you see Jesus walking on waters. And he's walking on waters right now. Kilatiga sing. Mataga sara 6 a.m. Rakadibi kino irungo. Go na non rambula. Sandu solia na non reya umerdaba. Tau kena bata. Ia be kenda na Laodicean state. Go na kenda ital noa. Niko sa kati niko sa daba. Kasa leu tu na no ya ukasa na kakau sandra un rabu kina. Ia ko sa sing nikilani sai ko na ka aga ka kino chiso sa babuli di ko me bule be una cola. Mo baka ibuli mo baka yau tangi kina na mo sa nikalo. Me bule be una isulu. Na isulu ni ang do mi ka kundere na do lu wale. Me bule be una ilumu ne alota me lu na mata mo redra na kasa tu medi. Gor na kai soliti kini yeto ti song skulutu. Ia kau na masut tamago na kai solebe kem do in do tale na tawni be ba ngui. Me tiu ngabat ke kem do kadaba. Gor no ne ba sala na kai samaria. Buni non dan ganga tiko. Ne alo tambu. Ai alo tambu sa buni kandina ko ko sa senga ni bokam bauta rawa na kai burubura. Ni rasa senga ni redi ko ya. Sekile ko ya ia sai kem do nga sakile ko ya ni satiko be kem do ko ya kasa daba. Rumi kem do. Ini salah mai kokoya na alo tambu na buni kandina ena kai tumberi kem do kedanga kina be ka kedanga indina. Ia na tamata sabu kaya ngo sa sing ni bokam bauta na be ka ni al niklo. Ni sabar alieli abua. Asin kilaro ko ni sakai da kilai boyalonga. Ena be singa mo kereti kuna daba. Alo tambu. Be singa mo kereti kuna alo tambu. Na bosa niklo me dereke na be singa kena alo tambu. Wabili na bisai no na testimony ko sai. Every morning, sirosombo koya, wala tambu, ulika. Dona kandi na tuno koya. Ucharanga uzakabaya. Every morning, matega ni kaureda, talibuni. Talibuni. Beramanga ni uthenga ni kubol tambu, talibuni. Babuli ni usaranga testimonia. Untono muna ndo taraki na talibuni bi matale, mete mi waka utana pakata ni mataka. Out na pakata ni mataka. Ia usanga me rede ni kwendo le sule bora wakati mata ka lembula kinongo na le rido oya wakati ke o matitiko senga mandanga ni se wili kana wakati mata ka usaba kauta wa wili de saranga mente wili de rauna bosi ni kalo mo kare wana alo tambu me keiko mo marro taka na masu keina dau veita la noa keina daba keina kalo rondo veita la noa keina kalo kare wana alo tambu mo dolo mani bakabubali nantina Keren do sa rongo tiko. Kenen dila kere. Do rongo da en bengo no memori. Mo kere wana alo tambo. Mo kere wana alo tambo sreki ko meni bon wala le so ko bisu tukina. Mo kere wana alo tambo sule be ko nadaba.
alo bo heart transplant me ado veiko mo krea wana alo ta wasine tiko ene bengauna mo bota kina na mbula ni tala ro oti mo krea wana alo ta keiko mo dini te karisto kina kene bo buldina kede ko sakila embaletiko mo krea wana alo tambo me seleve ko ne alo ni lo maniera na o sota na kemu ke ne alo menda lo mana na tamata kadata na daba kento ni to kau kakana to ku tanga bir ne kana indina pada bur kanjia orai mo krea wana alo tamu me bu keiko mo sota na be karrawa ke be bo dadani ona lako duruma e na buku i karisto ke na nona dina e se venga rabiti ngana kai Samaria ko se venga rabiti ngana sabo le kana singa mena lesu mekina sabo ro vi baba na klinga ni kalo ko ruru ya se boti ke lima na miniti na weni ba ko stinga semberni taun del tebeli na tukia misa ajen na bedo wai misa songoti na bola sabo na numi ko tiko kina e na buku ni nona lo mali ongori na kai Samaria e na toni wasi tol tina tin kono adaba kai ruotol ka kwel rusa kwel bangandor sabo mboti ko ya ia merda now you are standing on that crossroad tu sieve una sala in donu meu muria kaliute keu meu ganga tiko nga au krem tu dat doma dan da seri ora seri domo to toka sa rongo domo mai lo malani kaya meu sa tu denga wana tu indokai menda rai tu ni mataka oti na lo ni dava waga nunu yebe singa ninda sa rabi bua domo to toka sa
Ni mami kalau se konggor ti orang na ngandre ni lo mai ki mami shota. Endo bonu ko ni sawarotaka. Na wale usar turanga na itak ki bakaya lo ko ni sa televi ki mami talikina na ka vende indai. Ai tuku ni buli, tuku ni bembulei, ena ni mami mbula na ni mami kalau. Lebu na ngau na ki mami sando na numi ki mami nga. I turanga na tuku na ka vini ko sambole ti ko na ni mami mbula. Na beka ki mami tau kia na nakalo isianga ni mami nga e mimi bata ke ira ko ni sa kalivira tiko ki na bonua yala taki na wale uturanga na namni na bibandi taki na bukuni buli na kabi ni kuwa na ni mami lako ni ki mami waraka tiko na namni listel mai ni buke ki mami turanga me ki mami lama binaka me ki mami yalo binaka me ki mami dobe kawitaki na bukunda era mbili rakitu ena bukunda era bakaloloma mera talanga bere turanga mera reili kemuni kema mi waro wata kina mateni tu kuni sawaro taka na wale usar turanga na nomni temat don dia tiguni ngusumuni ena kabende indai bakalunga tati nonom bula bakalunga tanono bubale nanon ngande ti baklenga leka Australia ka wo si turanga na kana le tamani ti kono bingarabi e bonua mai viti na wale usar turanga nam ni sabo soti ki mami talangana ni mami malmulum ena beka ki mami da kambe kana singani kuwa sangani salawata ki nam ni sawa ni mami kalau ni albina kan ninge soti ki mami sama siti ko na wata ki ker ki na wabi bina kana le na watu tu sa talanga ena lam ni ndondo nga chisu na ni mami soro ni mami bakambo